drugs pen inu da bang phurai kom sai kheri deng ka chingnang Jandan pathak pen KSA tuma phan dia ka chuhang Samilang so block Congress committee hian pen phirang ke mai kangni Kardong bini prime time birta long pen elisang pi marvelous rong pharpi nonar juik tha birtang ton pen Pinyanar la por phai kri hinia por khati police station angkang alongta drugs kinep dun long lapen inut kaching na birta long dun Birta kilong dun ateng ke pinyanar lo por malom isi joy pen birta long si khati railway crossing adung janapu khuri along ke ton ke lang asai padupon bom hut inut abang phu dimapur na thupen ke bang bom hut kurup dun si ari deng pen sabona homalong ke patu joya drugs home plike bra troxy longpon lo Kilang patini pame pen api heroin pusi pang thek pon lo Pangrum pet pen gram pharo phora troxy ke bra troxy ana phai longpon la so long ke pon vega bang phu kieka IME arta thom ke bra phri asar buramen vikheta IME ahem barma kem dimapur pusi pang thek pon lo Kineblong ke do ana drugs non khatkati police station along si bipon koglan Pini labang so sai long SDPO John Das APS Bukajan OC Moblik Brahma khatkati OC Roman Bordoloi C20 CRPF Bukajan lapen police staff atum silang pen silabang so sai pachun pon lupusi pachini pontu na জনপুখুৰীত এজন ব্যক্তিক আটক কৰা হৈছে তেওঁৰ পৰা আমি 47 বক্স সাবন পেকেট ৰিকভাৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু টোটেল ৱেট আছে 576 গ্ৰামছ ব্যক্তিজন কোন আছে ব্যক্তিজন ডিমাপুৰৰ বৰ্মা কেম্পৰ হয় কোনে লৈ গৈছিল এটো আমি ফাৰ্দাৰ ইন্টাৰভিউশন কৰি আছো কলৈ গৈ আছে বজাৰ মূল্যৰ নাম আছে এপ্ৰক্সিমেটলি 2-3 কোটি টকা হয় স্যাৰ নামটো কি আছিল তেখেতৰ নাম কেকা আইমি সব পাতিলা এই বৰ্মা কেম্পৰ হয় ডিমাপুৰ স্যাৰ কিহত আনি আছিল এটা বৰ্ডাৰটো ক্ৰছ কৰি খোজকাঢ়ি আহিছিল স্যাৰ কলৈ নিছিলে কিবা কমছে এটো আমি ইন্টাৰভিউশন কৰি আছো কলৈ আনিছিল পূৰ্বতে জড়িত হৈ আছে নেকি এটা ষ্টেটমেন্ট লম ইন্টাৰভিউশন কৰিম তেতিয়া গম পাব ৰেকৰ্ড চেক কৰিলে আমি গম পাই যাম Bogajan pen ananterang karbiang long live Khati police station angkang patumi therepo ni phai thom ke braisi arni gang sam por phai pho por malom KSA lang chithing aro maipu Anil Sonteron lapen toklang chunbang Elvin Teron atum khati hawar ihum Hanuman hardware kula dalong kirap ka chhang lo ke pajir dampen chandan pathaka bang chuning rialo war pipit La sopena jok KSA Bogajan district committee maipu Raju Ingleng chunbang desoi Teron lapen ari sang hotum pen kula da dimandam si ahok pedalam ka chinijia phan damlo Halapu KSA namlang PRO tumben ke pachini pon ke KSA tumisi get together mai doji la so potse methang ben ke avedet si adim lang rai pen masap so kirap ka chu hang pusi pachini lasila ke kulat ki bi to masap matha pa me nang jia potlo men lapuson ning ke thipen lapuson ke klema bang ke chokche athela bang so kar beng long si ke dora pera tum an ke pusi ningje ladak hardware dukan le damlo labang so hardware tha dukan long ni tumle dam pen isialo allo nili tum pijer pe mi pen alang li misbehave na kuri dit pen hala so allo na pangjar dun fit pen nili tum han me heng no lam na ki pudun pen sipini nili tum kadoka vel district la pen central la pen media tum han an nili tum chingrum si pini ladak khatkati police station an nili tum bang ngon ka ko pilo ke ma tha non bang ke nili tum petik ponlo jongsi alang li jongsi ki bang jilanga por jongsi Allah son thod jong si misbehave ba KSA fan candidate organization fan candidate stami mani public fan stami la son misbehave jong si claim that polo jong te nilitum lo charlie song pen ke nilitum alang li dokan pe sel de ji la pen alang li tum phala dak pen nilitum direct plot ji la pen la dak karbiang long la son ka sa ultura mundi han nilitum bing tum te la api KSA tumben khatkati PS along FIR pi pondad lo la so pen api halapu Hanuman hardware kula da hempu chandan pathak pen mithang si chok che dadlo lasila eboy bang ke nang dia da noi pusi KSA tuma phan dia chuhangsi isi ka che dona lo chetok pondet si alam chepang sampon lo Bogajan pen ananterang karbiang long live India Prime Minister Narendra Modi aphan INC amai phubarim Rahul Gandhi Assembly long karju adani pen PM Narendra Modi kopi ka chepho dolo adani atuma phan komadlo 20,000 crore atangka ki pi pualam the karjo puthak
Rahul Gandhi aphan MP ang hoi pen ke pasun la pen case ki pipen ningkan hini jail ke bengji po puthak Samilang so block Congress committee atum ningkang samse chepaklang si pherang ke amai ke padopon Pini jangmi po ni phai ECR ni dogmokarong supialong kedo Mahamaya Mondal Congress Committee asai hemalong APCC la pen KADCC atum kapin khada teng pen Samilang so block Congress Committee pen Mahamaya Korkanthi la pen Langhin Mondal Committee atum pherang ke amai ke padopon pherang ke amai long kaning jepon lake India Prime Minister Narendra Modi aphan Assembly long Rahul Gandhi esonalam karjuponapot Rahul Gandhi aphan MP ang hoi pen ke pasun la pen case ki pipen ningkan hini jail ke bengji po puthak si ningkang samse chepaklang ponlo Masila solam masi itum ke pini ka protest alam rahlo asi asabe alam thepena banke alam an la MP Assembly man kapa veget apangke chok che tu repo thatu athela sonsi che thanbom aron mata kali aso posi ili tum lang tum han karjualam Rahul Gandhi karjualam je adani pen ko bisika chera doma la pen 20 crore akan ko bisika bangma to solomang BJP সরকার lo toma prime minister চেতন হাইডার ni risab do ala si joy ke ne galam ko pithana he se so thana he dat mane ko pini dat lam thil dolan sanang nang nang Lapen opposition party atum lapuson lam et henata arjulong le pudunlong le pulote India long democracy ron ke pavirason lo puta ke jong pasopon India long গণতন্ত্র কর্ম পাপাত দনাজি te গণতন্ত্র lo si ini opposition party re putan ke গণতন্ত্র আছে singola sanang na opposition tu naga panigi long le apun long le ko si kupine si autocracy sun chelo dam pasi laso pasi tu protest ku la tu pachina si pina tu makai no tu laso alam kewan KADCC dun mai phula pen lamjai sarpo Vidya Singh Rongpi Kongchun bang Anil Bora Langhin MCC amai phu Vidya Singh yengti Samilang so block Congress amai phu Wilson Timong atum pensi bangso phirangke amai padopan lo Dokmoga ben Samsung yengti Karbiang long live Nordin sangbong benjeng khabamon po college along kedo nursing aid training center jangmini phai ECR ni theory class ke pajut pot Wesker Benglong Jeng Khabamon po college along nursing aid training theory class chiklo e John Plengsi class pajut ponlo lape non puthot clinic class abang puthot Khironi Model Hospital along ke pangcheng ponje phan chisik ponlo bangso along Khironi Model Hospital Superintendent Dr. H. Teron Pen students atuma phan ason angdeng ko puson si ke klem ponang jima puthak pachini pon lape non ke wangji ni phai jangmi po ni phai ke thom pen clinic class cheng pon pung nona ke mi phase 2 admission ta prabjin pen chisik chidang pon bomlo pusi Bamon po college center coordinator Jiten Singh Rongpia hen pen phirang ke tumangno nang pachini dun experience a trainee who a main pen Rotary International who is NGO do la so Rotary International NGO la banke UNO a branch UNESCO atumsi larang tum hal sponsor pondo la si labang so teng pen alang tuma phanwang ke Karbiang long pen angtan mate within asamang bongsi hedung hospital along se alang tum phanwang ke is experience practical law training experience a trainee pipon thupo la se la so ki pipon ing sega bangke alang tum phan isi honorarium ta piponji esia ke hot tangdo amount ke thik tangdo la so honorarium ta piponji a cheklo jontin asi alang tum ningkan ke thom anle pupe seta ningkan si alang tum hadak kamcher abdun vek nang pok labang so phiong se alang tum chewang thulo puludangte alang tum doctor along private chamber long madoji mate mena pharmacy tong chingpujima mate kapre gasai health worker dopik ason health worker putu la sai lahaya sai tong claim jima labang kalang tuma ningke hanglo Khironi Ben Mohanteron Karbiang long live Rahul Gandhi aphan MP ang hoi pen ke pasu ningkan hinia jak hemkang sam ke bengji pulake BJP atum ke chok che pupen ke kham khesi pini Kopili Mondal Congress sa hemalong pherang ke mai kangni West Karbiang long district Socheng block Congress committee hen pen Rahul Gandhi aphan MP ang hoi pen ke pasun ningkan hinia jak hemkang sam ke beng
hormu ador ke pasu chupangli maputhak chok chi pusi mailong ningji pon rinti digital india men ben rada phan kapalu gpay paytm phone pay lapuhai huelong anta anam kendunje phan kachisik pon lapen karbiang long west karbiang long adang pelong development akam ke claim pon pe lapuhai hue puthak socheng block congress committee atumpen phirang kemai phaponsi khamkhe pon Kedamtang mana itu masing honai mata itu leaders Rahul Gandhi panal pan lalang kan ini sab suki cok jepen kan disqualify la sobang ini itu nomor 9 amren modal kongres ini bersama dengan oil lah lapen alang lipan laan disqualify nanti ambeng kali le sama pan disqualify dah lake cok je la GP sarkar mata la modi ka cari pon itu amren modal kongres komiti bengke jong pon thilo lapen Rahul Gandhi long sini tu amren modal kongres komiti ban itu amren arat atum magen itu alang lilong itu cikit hidi pen arjab hidi inside the state and we are together and we are with Rahul Gandhi and we will be always with him because he is a leader, he is a pillar, and Modi started targeting him because if Rahul Gandhi is once disqualified, then it will be easy for him in the coming assembly election. And also today he is targeting Rahul Gandhi and tomorrow will be the next. That is why it is time that we come together and let us fight for our right. Let us protect our democracy. Labang Solong Socheng Block Congress Committee Amaipu Bindra Rongpi Amreng Constituency Mondal Congress Committee Amaipu Sarthi Ronghi West Karbianglong District Mohila Congress Committee Amaipu Kareng Phangchupi Lapen Sivadol Pen Yuvaraj Pathakatum Chetongdon Kheruni Pen Mohanteron Karbianglong Live Tande pini prime time berta bangke lapon si kang tonik lo dumithak me kardom